Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hapreng jong ka jing isong shed bat ipo iping lapan kuno ka Sawes Kasil district ya ka interschool sobroto kop mukhaji football tournament arhajar arpuar kabalas dang nadu ka arpunyo tarik ujelew ha kabala penkut no mentakasi jong ka nyo tarik ubnaitung kidon hadu saupuai teli kitim kibalawan bani shimenta hakani ka tournament hakabala pihak haki arbenta kata haka under 14 bat ka under 17 ia kanam job jongki under 14 lara daka jakrem haya secondary school kabalai kun persya ia ka mauli upper primary secondary school bat jongki ba khat news nam kartapat jongki kentai ia kanam ladu lara daka lingdo wanyang haya secondary school persya ia ka rangthong haya secondary school hakaba phai pat shaki shinrang ia kanam ladu lara daka balang maulangwer haya secondary school kabalai kun persya ia ka mau jaran haya secondary school hakani ka sngi la sakhi langru dau MLA ka mau kurwat constituency kata uba renekton el tongkar ubadairu minister jongkatnat PHE hakaju kopor kum kongsan haka jingi don lang SP ka Sawes Kasil district ba banshan jelalu district sports officer ba damang singkon bat kiwe deki officer kumjuru kin nongkit kam nakaliang jongka MDSA Medan 16 kasih betul, Rido Brown kasih 11, Penshad Dove kasih 10, Liga 10. Kamdan jing pere hakabagi pekai hamaran hasilong hapolo ngamyo Asia kata ka standard joka jing pere na penban ba phila khamha mabhi ki khon samla na ka dokar thai mabhi ki kana school na ka dokar thai hakabala pe ka standard joka jira ka yoki hilapan ke sab ki phong jo bar art ni kitin ka maujaran ta kamalwe hakabagi la sko hun hakabagi pe ya kene ke jira kai hakabagi le yo anda ke half time ya yo ke internet jo ke jira kai bak na kit bok kiryan nagapta jom phi kini ke school artli hakabag ya jo ka nam jo ka jingjo baro ar ngatip kwa bha ban yo ban long number 1 wong kwa ban long number 1 ape ke jira kai do phi kem simla compromise ya ka standard jo ke jira kai bor ko hikam ka selo bak kit bok kiryan ba andan be ibe job iwe na prek job phi bring up champion